Wajala. Wajala. So, pakaaralan tayo. Palooban tila. Manggaway sakit na ulo. Kaukulan niya walay katarian paracetamol. Okay, nyala. Palooban tila. Agkong bantog, no? Kamanlas to. Agkong titit sa bulili, no? Agana pilde. Kumusta lay, brother ninyo? Ay sus, mau. Agay, bali-balin din nga lang naman. Aratan, so bali-balin din nga lang. Agtaliyo, bye-bye. Mama. Correct! Okay, nya. Antunatan, so, wajan panunutan mi. Ya, intaryayo tapiano, januntan, nakabatan mi. So, asaray, agmiantan, antayo. Okay, saras na lagdaya, saras na lagyuya. Anita, saras na tayo ko na. No, nabila. Tayo. No, agtayo nabila. Nyala. Ang tuyad na lukasan mo. Balot, ang mula ang balot ni pakapot. Ay, nalukasan mo, balot ang mula ni kapot. Nalukasan mo, pero agmula balot, agmula ni kapot. Ay, unta nalukasan, agmula ni kapot. Lanti. Entuta na klase pinalasabat. Puro lukas labat, sulabay ito ni baga. Aga nayari ni kapot. Agar kayo, tanang na tayo, no walatan. Nabilatan, tawalag guri dilak latan ay. Walalag ngoroy dilak. Ang kwanta, si karabalat. Walalag ngoroy dilak sa ubat ko, pero ang kwanta nuduga. Alagar kayo. Nangnan tayo ay. Wajaray kinay. Matalong garing iran unubat at satan. Idol, pa-shout out at saray taga Bugalyon. Apelidoy Karamat. Ay, manlulugay labat ira. Jayay. Si Agila, boat. Ay, usan ka. Mawag natan. Nga po, si Agila. Kakapoy. Si Jonas, si Kian. Roger. Ay, kulaan mo la. Ay, wadya problema. Iba nyo. Si Juliana Arambulo Karcha, masanto siya ugtod, si katayon amin, Sir Gusting, lugayan niyo pare kaparak ya dumarengal na programan Sir Gusting. Si karadi Uncle Ben, Nanay Aida, Ami, si Marites, Tansaray, anako, si Nomer, si Sherwin, Tanaray, kakanakan ko, si karadi Axel, tan si Ando, tan si Asaelea, tan Aray, Tagad, at Barangay Kamambugan, or Bistondo, Pangasinan. Salamat, Sir Gusting, tan God bless, at si kayo. Salamat. Thank you, Matt. Juliana Arambulo. Okay? Alagar kayo. Alagar kayo, nya. Pibag Lugos. Enggak po. Alagar kayo. Timanol. Paano wajal agila? Bukla. Hata ni walay Timanol. Pasyon tayo. Dike. Anya. Amay garapon. Ya na inasin me. Mang ninyo. Ta nasit agmilani kapot. Garapon na inasin ko raw. Aliwa. Anya, si Vicky Bautista. Lukan. Lukan. Lukasan mo may lukan, mula ni kapot. Takin, lalo lang no, inlutom lang, lukas. Balay na iknol, kanan Jomar Daliwan. Ay, correct. Correct. Nyay ba? Balay na talaba. Lukan tantahong. Kanto? Si tatampula mo. Nala, kaya may numaya kang ko. Pero sa ubat ko, Ken, sana na yun si Kara. Nanilukasan mo man, agbumanglan ni kapot. Abran mo may inlata na sardinas. Ay, nayari ba lang? Agmuni kapot. Masuki margaduro kaya tampal? Okay. Sakay na si itampal. Okay, si kayo. Kanta. Alardes. Sigurado ya. Salagda mo ya. Ang tuya lamang. Ang tuya, ya mambabangat. Mambabangat, balot, agaw sa salita. Aga matutungtong, mambabangat. Tuya.
Ito, tanay. Usyupaya. Walay iba ng Gerard Ramos mo at samay kan, Lucas mo, gula ni kapot. Nyog, lapis na nyog. Diba, no, may binunutan mo, may iba. Si Ken, Gerard Ramos. At tanay, balat, ang uli yaw, tapi ano, na kinda, na tubot da, no, anto'y iba susatan. Anto yan mambabangat, ya, agaman sa salita. Mambabangat, wala agaman tutungtong, agaman sa salita. Aliw kasi umel, Di mo. balat, mambabangat agaman sa salita. Ay, ang tuta na klase mo nagbangat. Akapasan kintan. Diyan, anto may examination na kan, maestra? Late. Late. Ang bangat na kaman salita. Okay. Agilabot, thank you sitlay, butilyay, inasinda kunog, tulan ni kapot. Simula lante. Nyay, present niya lanang si Agila, bot, pare gusteng, kapusan nila ba, mantat nun lay radyo, kantuman, kinansyawang kunin ni man. Anyan, nan-react, yatampol. Aluan si nga si kayo, kanto ni, absingkin lanang, kanto. Si Renato po. BK Bautista. Renato po. Ubat ng Renato po. Si Alice Erto Uson, Sign Language. Kanto atan maamal. Pero si Renato po, nayarin aya, si Katulaya. Renato po, Pirer, sa ubat to. Libro. Correct, libro. Mambabagat agaman sa salita. Si kayo. Si Renato po, Ferrer. Alaldes. Libro. Si Prisi Estrada Dumagas. Nayari mo, computer. Pero, rumo sa salita may kayo. Walang mambabagat. Di man, computer sa salita. Thank you very much, Prisi Estrada Dumagas. Namimiskilay yan. Taga-Tulyaw, Madam Prise. Okay. Lagar kayo. Alaldes, kanta, robot. Jomar, libro. Lamala. Ako ang bantog na, Agka manlas to. Ako ang titit, subulilit, no? Aga na pilde. Malalapod kinan. Brother Ninyo. Okay, thank you very much, brother. Ingat. God bless. Kay Sabado si Kuya Kangang ko, tangka ulit gawin ko na buwas. Sabado. Okay, thank you, ha? Okay, bye-bye. God bless.